Titi e obi kan titi e obi chire ye dura manfo so a e kai ya no mediki ayi wasitire se ofimfin mantem ekura e friend potin afasha obatu ne din akwambo afashe wura nananu bebre fie sabre maboma wura mankrado ne fie ya me no gotwetwe enkomo na nananu maye bebrebe minim emfie do a fie adi aburusan na enua ne edi afuro so na ase edi asam so ensu emubuyi na emafo abadi cement ene na de esidan ensu eni gina bi na ebuagu we kirese na nanum nyansan mu no omo woni ema bebrebe e de maye omo ya steps na omo sa ye kwan ya ye faso efuro soro akoman krado na ankasa ne saso ena ne pro ne ne ba twetwe nkomo na sumasem bi a wo no ye ne no adi ena ye busa no me ba sesia Yadina babo akati kwamo yakoto yadina babo Bako me video titi e obika titi e obi kire ye dura manfo so a ye kai ya nom madika mai wasutire na wahu bi na wati bi se ye wo mfimfin mantemu ekura ye frɛ no potin afasha omoto ne dini akwambo ene na nanu bebrebe akasa sese masadru efifufuro na pete masase na hokwa ewobi ina akwa kowie bi empanyi so asame ate ase se ba kire na enso nkwanta dam ahemfo do so bebrebe obi ani ne din me ba twere bo na be ma bedi de mitimi sitro do matoa isanse na nankasa ya maba nanimi bitini nchen wa me na bonidini na wa wonnimu no na ba hunu baabi na sebi wabu na koa bi no wa mu na koa bi ohu se wo de hye prakope na wodi ade akora pesere mabu se wodi medi akomansa amwa metiesia akomansa amwa de sese medi amwa no me nana oyamwa na akomansa mo ye ban de enuanu wo kono wo se komonsa mo wa ekun mu no sabi ye kumbie ye twitwa bi sikan no ono de o seginai se kon na dom ekun nsa kon nsa ya yenko na medwane miti me hwema kon nsa e bia na akora bo aka e yifu mu no mabafi anti ne tin okomansa na ase komonsa nana wakunya din ni dai onya sabarma nana pacho sisu bi osa berma na chese woni man krado yes ya wo pati kurum ha akora so wo question te no say kunti hene ati mo from kunti hene ese ekroniti hene enu meda se bebrebe akora enemi bi sua ma mera from je na masua eniema bi anananom eye besin na eda so ewo ho na ye na maya ye wakasa bi wo brofo kasa ma ye 21st century way na empo sabia nya do sabia bu na ma no sesumna so ebinum timi kasa na nanom penso ya abagimi bre sasam no me kwa me abetia me tia bitimi ya mabre ho na na mo bre so na wo sha ya abagimi bre no eno ye nyansa bre esin enemra bebrebe se me ka cho se dan ya meti ase na na mu si be mfi ahamensa o munyansa ede na ahamensa de se 300 years na me ka cho eno mdi si fia metimbi na me ka cho na to an komo me be in beton na ha na yemfuturo na yemfuturo na ye cement na ye kokwa edu fia na mo kokwa ne dai ye de notie ehu nsuo se kokko ya edi tun se na de tu muchia ho se de ka enei paint sabra mo de na te kokko egu ade me beton ye se ye kokwa dan yes 300 years nana ekrom ha efie bi wo krom ha eche efiwi me de mane bubu a nintumi nkyerɛ efie bi a ɛsen efie we pani because me hwɛ fie na abana ni na no yesi no best 100 years 200 years ago but we no 300 years and over
Ese akokora no oye akokora na kasa no sisi awen baby kono ye gunenda odi wu epokura na we twem 200 years you see die no yes you see die no wu ye no we see die na tena mu bia agina ni atena ha wo ne manyina wi agya hokọ emfie ahanu 200 years na dia ma me kasa etinta me busa sase wo nyina se me kodi kuro di kuro yi ma so tiri se efie a eyepoto anyam tena so ekasa ye kire kuro ya himfie no mu siesie efie no 1921 efie we eche ni bebrebe o wonu mpo no 1921 mu ho ba bi yes akura de ama me ho adwiri me ni se modi enua ena asam so ene mo boka wa fibia mo yi we me ni free ene yi ne preko pe de ewoso na na enua egusu nyina mo de tawo no tawo na mo na so mrete no ene ya san preko pe eno me abresu ya nam sesae ana pacho di ade mfi dudu se ni di afi me di ade be mfi adu no ni ana mo wo eduro bi amodi eduanu ko hyema na oh debi sabre no na ye na nam wo mama duanu ni nti nkokorafo no esi fie no wodu ba bia na kwai mu ndua no ye wo popi ho fa na ankanyim e ho no wotwa ndua no wo nti wo mbu ndua wo edu wo bre a eso a wo ko nko fa ndua e be yi fie akura sebi anya do sebi buru mu nyansa mu no magya yade nenso ne ma ye yira firi ho woni mankrado a wo kuro yi mu ekuro yi ni ti enyo utina ekunya yisu yi esaben na wotwa to wa manchi ma heba oh mesa me twa to o dede me betwen no me hwe se enyira na mefa kwan na ye na nan ade tete na ami de me botu bi me bohu bi na mefa de ye betre tete ye mofoba na watna ahobrase na obuo na yindi ena ema onyibanyi da mo kwan na na ema onyibanyi akura minnimu se matika sabi se mokano bragro mani fiye na mi so mi hu ba ko pe me na na wotete mi fi nkwe nya ne baby ko ona ye menua ba bibi furo mi hu bi na wotwa ka bi wo ya mamremu a eboa ena na moa eno na eboa papa bragro infante kare ekogu no bra egura ne bra eno no emama akwada no anasa abofra na wesidu no ombo bra basabasa ebiti se dey so bobo adwaman enka no se won gura wo bra nko bayin chen oyefo yo mese won gura wo bra na se kerinsin a wafo tribe wo yi mu nti udama ba na awo no kura no po oyemusuba nti na ma awo basabasa debi emma nsin youtube basabasa debi na nsin tugo no kafa wan sabe na meka ya wo gobra no wanyin be yemfi be ya dunu ba ko ansana be ma no wo de papa asa so ehun ti be fu hweden a wo si ne pia bi na asa no ye mrema nko an na da ho pia ba ko ye papa ne dia pia ba ko ye ma dia asa no se mrantefo waso aduaye ya bran no wo na wona oda ho even aka for ba wo wadem dabem akura ye ni free adi sa ne mani nyina ayira uti akunya so se mankrado e wo patin kuruyim hwese patin man bitumpo ye boa mo na yira na ye won hye bi se ye sa kofa ba o se ye na ye fe ye ti sa kofa kamani beje ona nse se ye gura ye enkosi blaba na ba shase o ya shase oni akwamwa ye ba ye di se ba botu bia na ye dragom na wogo akodo wogo yi woma wo mefi na de wakati tsam na de nti o mama fra na wonti no da making afrodi nyim da bi nti making obati sa na wa hwe no hu bi yi de se bitafra che enne yen sonsoro aba kankan ya sofun woti awu kankan brago ya wosonsam o ya da ya wosonsam
Osofo sebi orofo beyin tu osofo ofo beyin tu oyin amamrem kan na me boto me na me betri me no me penfu no me na pen no to de mi mo papa sa no wanyi na nufu on fanto man chechero no o san do nyimo beyin tu on ferade da bi nda frobo yin fi bia bien mfi akon no wo mpra nta frobo yin fi du ba akon yin se ni na fi yin na tita mamre na ya di achiridi ya ka ya wosunsa debi amande ya o ya amande na wosunsa no ogbo abira kura on bia ni ba bia akura mejiri yese twen na eme ye ho ade ansa na woni be ma akoda twen me nworo obra ansa na be ma atimi abafie abe ye ho ade minimu sanya mitire mu pono enya boneda o sa pepepe na enne se de wo kan asofo no mu bi ejina radio so tv so ekasetia nanso na me ate ase se san kofa yenchi ti be se akwa ede aba akura enne ma ya aso ni bebrebe sanse akoka bibi se freedom of speech owo kwan so radio opebia sempo eba na mrantie na mabawa no ebotugu anase o manfom tira anye a ya fa kwanya fufuro bi se titidia na ye no ye be fa so tete dina ye pede ye a wotuma gina no oyin de emi meka kire mi nuam ahemfo banodifo edukohemfo na mahemfo inde wo manka fe yetita man no ye botumi da tete ye ma na ye nenam mo wa bayi na ye ni papa se ye hwe manne abofra sora na weso opanyin ni minim tete no oyin ho dabi intumi ye inde obi ntia obi ne ba dabi me kai ebrem so akakra moko habam na moko bo obi na aburo oya me na bi ni no na aburo oya wa nkasa wona na enua aburo ese ye wa wona na aburo ye na moko bu wo efikire ye na medeba midu eboma na papa bi hia me papa fa kwa nsa me ka ni be pun se hia obi sam de eboma ka fa no wan na msum bi san de hoye na afu mana o so mi sim de me odem sin sa ho o de nsa anya da ba nsa se obom tumpia ba sa na me so suspension so men ko bobi na bobi ba pun se sam da ya kokra me de chi akra ebro no bu bota na David ma ko ahun yensa titi obi ko na msum bi san de hoye na afu mana o so mi sim de me odem sin sa ho o de nsa anya da ba nsa se obom tumpia ba sa na me so suspension so men ko bobi na bobi ba pun se sam da ya kokra me de chi akra ebro no bu bota na David ma ko ahun yensa titi obi ko